Ya ami banua ni Keriso abun da abu maenoni ni omasi zoaya ita Yesu Keriso. Moroi baba omasi lobalangi ba fau baba dede baba ni ma fa tumbu zoaya ita Yesu Keriso ma owai ami fefu ya ahobu mongi ni amoni dola 5 ba dola 1 Desember 2025 Baya ahobu wa maundaga devisi bohou Sara Januari 2026 Lema mala tasuno loba langi bata anda sau hagele khania bereba omasinia ba faibua de dunia kheda no itehego ifakama kheda baderte de fatumu zoaya ita Yesu Keriso fatumu Yesu Keriso no tanda bala ireza mati khania loba langi Faatumbunia to bali fanga aro odede da bagulidane ande safenu fa afege fa makau ba fa atosasa lei tehege aleme bahore lei lulu baba atosasa baba makau baba abudede meya bagulidane babolohi fangrifi halewe fangrifi ni falua lowalangi ande le mamale hemenevi hemaege bairugi zilaet Bande fi 2025 ande letabine no faluka ita wa omuso dede no itolo ita balala wa aurida za mesana bayroda bais defi ande tarasoi si bai wa atosasa wa ngira faluka wa ambe soguna oi meyawa beli soguna ba amavada le beli na ta amawa ba atogai ni ifa mape haka balala halewe babo nga bata zamati ato zaitu fanetena le fango de dege wa malua somasi lo balangi ibebe niha baba nguna HP alua batetei sayomo banomo itaria tarongo alua wa erosa tede babo nga bata oi da zalua bagine te ande Tinga hadau Bagang oritan refi andre alua ba arurudane mole sebua ba Sumatera Utara ba Aceh Sumatera Barat ba Simanegei ba Dananiha fa arurudane ba mole sebua I ohe busi dede sozahani aleme badambu arurunomo te kiko ngalaiwahe te kiko gama-gama basoga inda talifuse si fau ba mole mamate basoga izile musanda irugi da irege alua vege ba fangare hiza bagotalua ba abu dede andre fatumbu Yesu Keriso to bali fondara dede ba fangaro wa netenada fefu walo walangi ande lema male balete bule babanolo banuania ya ia lo walangi zino manolo ya ita bagi netesilale da egoi ni fatida waya ia zanolo bago talua ba abu dede ba faafege bagine te adre hana faudu baduho wanrete de fatumbu Yesu bandrefi andre noto hare lo walangi ba wangorifi fonga bate fato harenia ba kheda ba lohe fondara dede ba fangorifi ba fangaro tede ba wanetena tohare ia babo alani fa atau ba fa abu dede so ya kheda bago talua bonga bate sora soi fa abu dede moi ia baba nga zehi fonga bateda baba me efanetena siboho Yesu Keriso sinotumbu andre ya ia zanolo ia ita baginete silale baya ia gai zanolo ya ita sile male irege fehededa banga wale zalua andre Emanueli aveda lowalangi berdae babang Roma buah wa omasi lowalangi ande sinotatema ya ita banuan ya Keriso ba BNKP ta Roma ba tau arifaga bahasambua fa enoni bato bali hobu bambong ini amoni ande ma ande kheda fefu ba mafaro de denda ave ma enoni ave banuan ya Keriso ba isager BNKP enae si Sara letebule baba netena no boto ba dededa va fa netenada
Baka Yesu Keriso tenga zaya gele. Tatera tededa wa tumbu Yesu bagulidana ande. Tumbu ia banahia faanumana. Tanda da khedang wa Yesu Keriso sino tumbu ande so ia kheda. Noto hare ia fa ia kheda. Bahura soinga bala hadia ia bagulidana ada. Anda boy mo ai tufa baba natana. Si dua, boi mamale babondoroga fahasambua batobali hobu-hobu. Bagutalua ba abu dededa, ba fato sasa bagi nete andre, te kauni dozi zamati, babangoruma bua bahasambua, ba fahasara dede, babanundehene ira talifuseda, sinofaluha fa abu dede, ma bencana, heba Sumatera, baheba danuniha. Ya ia, na taoro dangada babanolo ya ira babondrara tedera babanga aro tedera baba mati ya tobali itadela hobu babangoroma faumasi lobalangi ya ia na tafalua bata o aurifaga halewe fangomasi madiakonia irege mobua bahasambua adre na tobali ta hobu tanda vanosambua fonga bato ita bahu Yesu Keriso. Si telu, data roga gelia ulidanu ande, bangabala zalua bagina te ande te kauni dozi samati, babanuriaiga turia somo sodede bani bawi fefu. Te kauni zamati babodoroga ulia ulidanu ande, krisis ekologi mafa atekiko gulidanu, te nga fenulo balangi, hizai, no amuata falefo doroga ni babai lobalangi. Boi mutibo uza sao banu monidana ma banasi. Boi mufakiko gombai ladanga lobalangi. Drohu zoguna babango guna ia simane eu sinidana batana beunia. Moguna taroga batai hauga fefu ni babai danga lobalangi. Meno ifadu sitede kheda soguna kheda babanga mito. Si Efa data falua vaneretede fa tumbu Yesu baba ena sesederhana mungkin. Hana me fa tumbu zoaya ita Yesu Keriso baba ngurifi ya ita. Tumbu ia banahia fa anumana. Irena hia ba asalawa. Ihale khenya nga eu zabuyu. Boi bere fa umusode dedang. Baba ngubasaini fa tumbu Yesu Keriso. Ataya gohite dede lo balangi sebua. Baba ngeheli ya ita. Ba mai fone negabula dede da talifuseda si te bai mamalu ovasa si mane ya ita. Ada bereda ma ada kheda fefu data falua vangoba saini fau bahwa dede ande ta osia aige baba nganda sawagele kholobalangi ba fanganda salahi da talifuse sino faluha fa abu dede. Si lima, ta'aro agoite dede balala halewe ba BNKP. BNKP te o sambua moi enoni bato bali hobu. Si manawang waima aba behede ni oroi bambongi ni amoni bambanua ni Keriso bazi sager BNKP. Ya faluha mi fefu ba ibuat dede zo aita Yesu Keriso. Faumasi lo walangi ama ba faabesa gehehani amoni baba nere lalabe koli bandre fi fenada dua ngahene 20 adre mawai ami fefu ya aho bandre tede fa tumbu zo ayaya ita Yesu Keriso dola 5 badola 1 Desember 2025 Bafa Maudraga de Visi Bohou Sara Januari 2020 Ya Ahu